To je bila šala jedna. Imam ovdje znak da prikočim. Da. Pa mene živo interesuje ko se još s vama nalazi u toj prostoriji. Evo ja sad zahtevam, gospodo sudije, da kamerman podigne kameru i da kružno je usmori i po celoj prostoriji da vidimo ko se tu nalazi. Ja imam pravo na to. Nemojte vi, gospodine Stefanoviću, ja želim da to vidim vizuelno. Ja imam pravo na to. I da niko ne izlazi u međuvremenu. Može li to, gospodo sudije? Vi vidite mene? Ja vidim vas i nekoga tamo viri pokraj vas. Je vam to suflet? Ko je taj? Ne znam, danas sam se upoznao sa čovjekom. Kako zoveš? Saša. Moramo znati imena svih prisutnih u kancelariji tribunala u Beogradu u toku ovog saslušanja. Ja imam pravo na to. I mora javno znati njihova imena. Predsjedavajući sudija. Gospodine svedoče, pored vas neko sedi, pretpostavljam da je u pitanju sekretar. Ko je osoba koja sedi pored vas? Kako meni govorite? Ovo? Ponovite, nisam da se zumeo. Da. Možete li da vam kažete ko sedi pored vas? Sedi neki čovjek. Kako se zove? Evo, hoće da gura me ovamo sad da se pojavi. Evo vidite. Ja vidite. Predsjedavajući sudija, u redu. To je sekretar koga svi dobro poznamo. Gospodine Šešelj, jeste li sada razuvereni? Poznat ime ovoga čovjeka, gospodine predsjedavajući. Ja, je greffier i to permanence. To je stalno zaposleni sekretar. Viđemo ga stalno u sudnici, na određenim suđenjem. I ovaj moj zahtev da kamerman podigne kameru i da vidimo kružno ko se sve nalazi u prostoriji. Bon. Nema kamermana, ideš na... Predsjedavajući sudija, gospodine svedoče. Koliko vas ima u prostoriji? Pošto gospodin Šešelj izgleda takođe pati od paranoje i misli da je u pitanju neka zavera. Koliko vas ima tu, u toj prostoriji? Gospodine predsjedavajući. Koliko vas ima? Koliko ima ljudi u prostoriji? Ja i još jedan čovjek. Ovo je nas ima. Gospodine, paranoja je opasna psihička bolest i ja kad bi imao paranoju, ja ne bi sedeo ovde u sudnici. I molim vas da se uzdržite od takvih konstatacija. Ja nemam nikakvu paranoju, nego ja jednostavno... Gospodine Šešelj, molim vas da oćutite. Vi ste ovde bacili sumnju na integritet ovog suda. Naveli ste na pomisao da u prostoriji u Beogradu postoji još neko, osim svedoka. Rečeno vam je da ima dve osobe, ja sam tražio da i to svedok potvrdi. I svedok kaže da je tamo dvoje ljudi. Gospodine, nastavit ćemo sa zasedanjem sutra. Vratit ćete se u 14 časova i 15 minuta. U međuvremenu ne smete stupati u dodir sa štampom kako biste prepričavali kako su se odigrale stvari. Nastavit ćemo sa radom sutra u 14 časova i 15 minuta, ali molim vas da dođete u 13 časova jer je neophodno prethodno izvršiti određene tehničke provere. Želim svima prijatno večer, nastavljamo sa radom sutra u 14 i 15. Ustanite, molim.